Ni inkuru iteye agahinda yakomeje kugenda igaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse benshi bakomeje kugenda babona amashusho haba ku ma YouTube, ku ma TikTok ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu mukobwa Jessica Ratcliffe aribwa n'ifi ndetse ubuzima bwe bukaza kuhangirikira ndetse akaza no kwitaba Imana. Uyu mukobwa Jessica ni muntu ki? Ese iyi fi yamuriye bigenze bite? Ibi byose tugiye kuba tubigarukaho muri iki kiganiro cyacu. Niba utari wakanda subscribe ugaragaye ku murongo wacu mugari bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru nk'aya ngaya agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Uyu mukobwa yitwa Jessica Ratcliffe, akaba ari umukobwa w'imyaka 30 y'amavuko. Amakuru atugeraho nuko uyu mukobwa yakuranye n'ifi ndetse akaba yarayireze akiri mutoya, kuva akiri mutoya. Iyi fi ikaba iri mu bwoko bwa orcas, ndetse iyi fi ikaba ari imwe mu ifi zikunze kuba ari nini cyane. Uyu mukobwa Jessica akaba yarakundanye n'iyi fi mu ubuzima bwe bwose ndetse akanayitoza. Iyi fi abantu benshi bazi ibyerekeranye n'aya mafi manini, iyo abonye ikintu cy'amaraso aya mafi ahita agira uburakari ndetse akibagirwa n'ibindi byose, ndetse ku buryo iyi fi iyo ibonye akantu gatoya kagaragara nk'aho ari amaraso, iyi fi ishobora kuhita inakurya. Nimba ugiye mu mazi ukomeretseho gatoya, iyi fi ishobora kuhita ikwivugana. Nk'uko rero byagenze kuri mukobwa witwa Jessica, we yari mu myiyereko, ndetse ibi ngibi byaje kugaragara ko uyu mukobwa yakomeje kugenda akora imyiyereko nk'uko yakomeje kugenda yitozanya nayo iyi fi mu buzima bwe bwose. Aho rero yazamukaga batera amasiporo, bamanuka bazamuka bamanuka, boga ndetse banasiganwa mu mazi. Abantu benshi rero byagaragara ko bishimiye uyu mukobwa bitewe n'udukoryo yagendaga abakorera. Uyu mukobwa rero Jessica Ratcliffe yari yizeye ko iyi fi nta kintu yamutwara bitewe n'uburyo yagiye ayitoza, uburyo yagiye ayitoza ko mu bihe bigiye bitandukanye bazaba bajya kugenda biyereka bakora imyiyereko imbere y'abantu y'imbaga nyamwinshi. Ubwo rero uyu mukobwa Jessica yari ari mu mazi, barimo baritozanya, barimo bariyerekana, ndetse abaturage bakomeje kuza babareba ndetse babishimiye muri rusange. Iyi fi yivuganye uyu mukobwa ubwo uyu mukobwa yazamukaga akajya mu kirere akongera akamanuka mu mazi. Yamanutse mu mazi rero akantu karamusharuraho gatoya. Rero nk'uko izi fi iyo zibonye amaraso zihita zihinduka muri zo, iyi fi rero yahise imusamira mu kirere, iza kuhita imukacanga. Rero baje gutabara uyu mukobwa basanga yitabye Imana. Iyi nkuru rero ikaba yarababaje abantu benshi ku isi, aho rero umukobwa rero abantu benshi nubwo bari basanzwe bamuzi, ariko yahise amenyekana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho abantu benshi bakoze iyi nkuru. Uyu mukobwa Jessica Ratcliffe avuga ko bivugwa ko ubuzima bwe bwose yabumaranye n'ifi yo mu bwoko bwa orcas, mu bwoko bwa dolphin. Iyi fi rero ikaba yaramwivuganye nk'uko yari yarayeguriye ubuzima bwe bwose, avuga ko ntazigera anashaka umugabo bitewe n'uko ubuzima bwe bwose yari yarabweguriye ifi, nk'uko yari yarabibwiye mama we umubyara. Mama we umubyara rero yaramubwiraga ati ntuzigere ubuzima bwawe bwose bumara kuri iriya fi, kuko ukeneye kubaka ugashaka umugabo ukagira urugo ukabaho nk'abandi. Uyu mukobwa rero akaba yarahakanye akamutsembera avuga ko atazigera ashaka, ahubwo ubuzima bwe yabweguriye ifi iri mu bwoko bwa orcas. Yaje kumwivugana ndetse iyi nkuru ikaba yarababaje abantu benshi cyane. Nta makuru twari tubafitiye. Niba utari wakanda subscribe, nyamuneka ugende ukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubagezaho amakuru menshi nk'aya ngaya. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana.